Better say, Memoir Quaba, Adom TV, Badwam Jumadi, no so what fain now do a fiddy na to Hana, Yamwa Quaba, near Danya Mias and Swama cry, no nipedia, send ne, a radia kind wo, I can't tell us a phone who knew so any a day echo ye, you could try your hookah cry, yes, I bay. Yet a one crat and see a nifia no pay, and the adomonline.com so eka, and incoming. Bismarck, I could see Ensia, a coming one. Just ye na yede dwumadi ebro nti ye mo ache na mo akwaba be me na no pa ye mo ache efia mejo so se bibia boko na nso e o nyankopon adom anopa de afa ho pa wa de adumu ya fa ho sa de nyame aye no no ese ye ma no wote so ho na ni age se me mei mo ye ma no ye fe ti de kwasi ka de asisuwa no se de wo bia no so mu yi na ye ni yi atade na ye miensa you can manage it and throw see netto ne kama ona wukure mpaboa no so a de ese ya polish ya wa polish de o se ya horo ne fine fe o socks wo se ne kama say na is ahunidie no ana wonam nti obi wo kura wo nhunu sa tare no ba ko pe na wo hye mpaboa no ba ko pe no ana wo hye because ahunidie eye adwuma e wo ho eno a mabuni ya be hye mpaboa no ya no wura to wo so ara no afa on see socks o friend na no asafa no ahye afa no a box enso won si ti say the and scent infections na dey ba to bi anhwe no hu yi kakra na wo no a no manage ni yi e hye singlet man draw ni padua ho why what you say eno a no kwasi na asem bi wo ho no mu a okay minim how a nimdifo ma permit ewo filling stations aye bie ase they say filling stations nyina benye ewo kro and first men kai kra no minim sa achimota de bia ho sore bebre ankosi hwe ene wo hui wo maya abefra community no ewo krom na nsen ya metwa mu fa La Paz akwetema wodi wurama call achimota akwetema hono na ho aye ayibi kakra me husi adwu ho nyina me sa kwotwa mu ho biema ye filling station kwasi e krom and a market and a fie na me say na say na mpanifo ma permit filling stations dey na ban ye no aduane ni ade na ewo me say kasi omo ayi ne dey say omo trucks na elodi ebe wuramu kasa kwasi me hwe environment no an say de ya de filling station ne hye ho no a akwase me dwene ho ana eyema reho benim se MC nya some explosion for some time no adan shebi by say for now no the communities don't grow abeto baby a ye market for filling stations and as part of ensure say ye ntimi ni community no ye ntimi ni filling station so mo mia the safety regulations na ba ko amene me say first so koto fuo na se car tentene ba na e discharge a omutimi kura bu ma o sei ni hobiem until se car ne be discharge fuo ni nyina awie ama asettle no ye mu fuo ma o because na enso ya de ba ko a e cause sa explosion yes it means say yes ye say mistakes were honum Mr. But the last part is I made the NPA boss e share dey ko say o mamia safety regulations so no dey maybe they say aeroplane air fato say dani anim say e bi beti ahwe e benya nkwanhia but because of the safety measures na was running ya na dey so better to say we am sha kwanya nkwanhia so san she ne so mde agu no mo hwe anim so say fuel stations awodo no ebe go by the regulations so mind say say either every quarter say either before every quarter my monitoring team no to make sure say that share dey agu akwam wo say wo ye no to share we na enkofo do mo saka we no fu na obu na ye read no o if you 200 pounds e bu 150 amount and then penifo fem one ye suspend bi mo and so amen no sha say so improve you believe say I think say hon so eso mo eye bi no mo kasa because kwasi safety no be ye but say community no anya aware omo ni antiasia ondo also nija yes maybe also on ye hwe no because kwasi e ben yo obi a wo bi in shop kwasi e ben yo yeah no some de me gas no madwiane na ye discharge
no anhwe ya kwasi anodin eno ya de ba ko me da sese wa me yesanche mu no na nuanom kaya yefo ya ne ye de wo mafa entetie mu ebi mo aye nails ebi mo aye bag ebi mo aye soap ne niema efe pa kwasi a she graduation gown nyina kama fe but na me gina ha news no mu msi erade ideas no de amaye ya implement it na sabe ya ye be sustain titru ene emeya wo ma beje sa entity ami gina na me ne cameraman Festus na me se we wo bewie no audit ho enti won se wonya sika kakra bi na ode kowo ba wa wan fafia kraketo asiso 5 hwe condition ya ewo mu ya ti da na me ka de asiso ane se enne ya omanya sa entity omfa nko wo mu krom na wo so ko set a business ewo ho ade a omuye na efe wo hwe wo screen so a efe enfant na ha because I had a choky with our businesses when mo be me assure so wo ko wachi enya common sa liquid soap no bar soap no wa kono ayo bi makeup de amano e wo north ho a me assure se be ne fe be na kono ti mesre se be ye na adwuma we enso wa just the 500 ya tete wo munti monyire mo ho se monyire mo ho a eno na be hempanifo ne de na mo hu se oh sa first batch na ye no hwaniema wo mo ye hwaniema kese a wo mo ye ene yenye bi nka ho yesre adwuma ho se mo den asuafo ne doso akwasi so mo nya adwuma nye tisi amon ntete ya hodo se ya yesre mo ma ne nya adwuma ma ne nya adwuma ye reduce unemployment no na ha dwene na mo nkata mo ho awo ne doso also on family planning methods ni nyina also on condom kwasi enkoye nim Yamfa Ghanaian time the Ghanaian publisher the workata MVTS ya no pay or the deputy minister of information Sylvester Tetefoni Abba osi Baumia running mate government rubbishes bogus NIB survey they say and say NIB for koye hwemu about nipa qualified to be running mate to Dr. Mahmoud Baumia. NIB. Sir. National Investigation Bureau. Oh, okay. Yeah. First name from BNI. Yeah. Okay. Na you say abampa ni fwa babontin say obi ansoma omo. Na so we say Dr. Mahmoud prempa twem 70%. And we say abampa ni fwa so obi ansoma NIB we say BNI for no. What is really at stake in the 2024 election so John Dramani Mama Foni Ewa na Dr. Alhaj Mahmoud Baumia Sufoni Ewa. Gender Minister pushes for passage of affirmative action bill. Hey, bill was acho. Acho. Ambulance case. Court admits Jakpa AG WhatsApp chat into evidence. Into WhatsApp chat nenra. Attorney General Eddie Court no. Otemwa 40 protidi asem no agisa WhatsApp chat no. Atum the Ghanaian publisher enonom. The Daily Satellite storm brews over extension of Auditor General's appointment. Mampani extended Auditor General Jumedia Wodi by another 2 years. I think so August Nubenya 60 years. Mampani has another 2 years. And I can say a phone be buffalo. Na kwasi sade na ha adwen pa. Me wo ye wo adwuma na mu akra ye wo bi ono so ne mmra so se wo so wo kona nimu. Ene ye wo sukufo a wo so awie school wo so wo so beto adwuma no so. Enti de bia na ma unemployment no. E soro kwa na ekọ. Fine wo ye nim before wo ya ade e. I think so ati ase. Pa se bia wo no ansan to so. Me wo bi so wo ho a ne mmra so wo se ye. Tisani na I think say no kraka ho na ama na delay ama on na 60 years ne mwa mo from 65 why sir because I think say ekoko si wa ambo no be ya extended the contract ni ya extended nti we dey because minim dey pa akapa bi mu asabi wona ase no because we ye penny na afia u free baby ya ona say adwuma no ekofma e mean say wa amwa yes
What impact she? Yes, wo do wa bie na dwuma also no. Biko. No bi so tables no na yan mo so ya nya ho aba bedidi. And the president we are standing in money. What you say sa de de a. As we 8 years are standing 2 years in Famano. Oh dey because yes nipa bi betra fa ko sa onko nanim. So ya 2 years di ano be. 2 years di ano be. Papa. When you efisia num say so watimi anya ma ya 2 years obey. Say ya na no ye de ahu. Empanimfo yesre mo. Okay, question of a bogus NIB poll on MPP running mate issue. John Mohammed's bodyguard allegedly assault Tescon organizer. Yeah, news no kwasi. Anya better. Apana pra. Oh. Asumbodi inside one na so na za asumbodi. Na ba ko no di pie na ho na man na ni subidie no. Na who say ombodi 2. Am say asumbo no ye 2. But like obi abo ni bibi abo ni bi ni ante. Wapra be mepra. But also obi are careful. Minim de se na eye NDC fonko na ehia ono kokopie mu bi ana o meeting student body ni. Yes em say mampani mahama ka bibi. Okay. E no no Ghana ya bono no ka say o mahama oboa. Obewe. So ati bibi sa. Oh mahama program ase. Na program ase. So ho Tiaso ohwe ohu ye hwe ba bia wotie no na ba bia wotie no a wonim nipa ko atwa ohu ahia hero we nyina yesa mo ye nyina ye careful because kwasi wo hese be mate wona o se na esa ba kokoro ntimi mpegya opegya enye ye we say nyame ama ne nkwa but nipadua no yes enye no ahodi bi atwetire ni ti but see afia the issues yenso ye nti kawima men kawina what ya se bi se enye atenie enye se bi opese opra president Mahama no so chena in some pay small case so oboa menim di nti o se yakotene bono mi wa mampani ma dada aka ne de e do bi amo no no so ka ne de ono no kirem se president Kufuado nye hwe sa e no no so kire se no ba be ye bi e no bi so de oboa etu so je bi be ka se no kure so na democracy no aye fre na aye akono na this issue about say esimesi aka me penny 170 no memfu amtene na aye de tese wokobu ni otene ye hwem ne be chew na akodem mo nyansa bi anim ye be wiechini aba ba ese aban tormenting nkrofo ba dia wankasa so ye no se entwe ye eye dia ka bi ma men ka bi obi a kire na adwo no so aka ne die enya wo de na hwe bibia na be yo de ka bi se entia se de enya ye o eno ano no ka ma men ka bi no wese wona da so no nye easy we be ma mu a plaster nyina wo we pra he said ba ko share ring I don't know. But so omo macho men who said so you can imagine. O man sani biesa no. Or the boy say one say we sing in tutu. Kafra papa, kafra but next time no. Baby what say as o kasa environment and san we be one. Baby aso be di wa agro. Enye ni omo ye nye but se be me ni so da won so a. E bet me escape enema bebre say. The Ghanaian Times the Wakata and Sunye healthcare delivery challenge. Patients stranded at hospitals nationwide as laboratory technicians lay down tools. It's one actually the Debbie. I'm so serious. And no Labor Commission show mo so mo still mo say. It's a come de no mo je. Say encommodate no near by aid in see. Hey yes ramo. So unu ani mu aye kan say e ba fa na cha. Baby come say dey connect say say. Unso mu dudu no mo aban hospitals. Omo na sa cha mo go private. Omo so me ka cha mo nyina so mo nyai. Yes, Ramote. Bibi so aba betimi aya. Sa ntem ba ya na ya me nwanwa se de bia no ye twen ma no koduru sa state we ansan ye tumonam because we dey a obetua. Nti ade na wontua mfama wo mo. Ade na communication no anya adwuma. Ana Ministry of Communication no me well ono de so no e wo the baby but e was aban o information ni flow. No bia nya na somdue because before nipa no yaka ye be hunu ne yare kro no just for collab no akohwehwe mu na lab yi so e na adane bibia wo hoyi no abrewa isu a wo su ne ba wo foforo ne na na wo se ne awo e na kra ne ye pill nti ye so won koye test okoya lab technician so hu ti no e ha dwen yare pa de ni kwan se ya ye toto no ase kra ti ye sra ban e ka bia wo de wo mu bia no tua ma wo mo e wo mo dia ti ade na wo se ye twe ne tan e koba Intuya na asumdwe. If you have daily graphic enwie na 7.3 million Ghanaians face poverty.
na we oh sorry ananse because I remember na ba ne same na report ne ba na ana daily sinu so na wom na so de fofra ba have no access to education, health, employment. Ghana Statistical Service. Papa, what ya dear? What the report and the implementation or like no. Because yaka and nipa 7.3 million. Oh yeah, and the mono a womasua apomodin ene adwuma no kra na ekuni pa no. So we need adwuma na wonya we. Wonya ayampa na wonya we. Because we niska na wa pe school papa akọ wonya apomodin pa. Enti ono no watrantra akire hɔ no ma obi abeka kyekira po bia nam ehso aduro na mabonten an wato yesi sei no wato but me was so call hospital wo sika call hospital a kenko yesi school say me makere best of school fees so bo ye din school fees bo ye din e bo den so so panwu masua papa ma wo made a school fees so bo ye din e bo den enu tina kwesi ya meka di sisuo no say yenkate yen coat no according to yen size so ho hwe ema wo betumi ahwe wo mo dwene wo mo ho ema wo wa keke eno Adom news na sickle cell ho ade dem say doctor can be about say sickle cell week say this Wednesday no na month no okay na doctor can assembly say oh eno kra de on say obi wo sickle cell na munnim na mumienu mu kohia ba ne omobewo SS no ne ade na doctor abeche say ne technology akona nim pa enti no wombetimi aye agege ensu a eno sickle no ebi eniso na motimi awa akora oye healthy sa eno omoye voxpop me tuche ma omo kasa ye nyina technology but so wotena ho na akofo obi a problem ne ho na wankọ wo ba woni problem I think it's at peace dan say ubekwa try technology ubewie because that technology try no eyesika enti doctor kan ne de ba me je vox pop ni tun me je omu di pass o matene o mase me dofo emfa technology no bebre uni uye AS me AS enkwaware me ni enware de betumi abo ma me hu fancy me what ya say fancy yes and a technology na akra so no ni hu sika eyesika because doctor can say yeah but anya better ye bedum kan yakra machine edu what you say ti mesre hunu status about time obi ehunu ne ma de fa sha ho me ma ne de no gu mitirim enti school fees board yo ne board by brana so ye fancy ya yes say betri ya so ni so mo be makwan aha no wa say twa mo be kwa July yeah nti eno ano no mo be call next academic year as in omo be call manim ya wie papa me efa ensi ha what you say director ubebu atopa hwe obotom because also pe school papa de ama jawad say na anu odene wo kwakan obi ba be ka say erade ne hwe nipa nyame boa de oboa no ho na wo te wo twen say nyame be boa beto ma na free sura be gu so enya adwuma empa adwuma nya tu be wie no de bia no sisofo ho na sofo de adwen kase ato ne tirim obetua ma ne saa but school fees boy dey na boy dey dey I don't it depends on baby awo kan o sure o say bi di so 56,000 em dey say ye modrum na say e was won say so do ba ko baby sa na no so ye o say na no na meka we mo fa nche me otumfo kosra ne ba wo SOS yeah unwade na emfo o mo twa cake no se ne ba na mfre na damfo no ati ase o classmate obi a classmate o eti o sa kwa na connect ne papa so wo men here enti classmate no hia o ye ne enti fa man ko school papa ati ase ti me sra o me dofo o se frɛ wadamfo no no magina wo nkyɛn na wo kra no kwa e privilege otumfo ba ye wadamfo na kwa no na kwa akwa ayi speaker ma na speaker o ba adamfo ni speaker ba akra no kwa ya no aka je mommy madamfo o se oni we ye mfa o de beba Rade ya Adom ne ma ko school papa Rade ye mobo ntime sro woni obetumi ahwe wo mo woni obetumi mo education papa anu anu no wo de anu ma akra no a wo da wo beda onsa manyini be burden e meda so ye de si ha agudie mu nsam to aso erekese rubodi enai na wotwi ye di nkomo sickle cell ye wie ne ne tie ne ye na mo o wie pe ahosepe to aso nkomo bi hyem asemidi ka beba kwesi de beba no asa to aso de mpensempensem aka ho yeda se pa kwaso ahwa Adom TV fi se wazo ye yeda se